kananga Simbarati this time round wasomira adabu. Umanyirenga Gusii yonsi pi ne ya Dr. King Fred Matiang'i. Nerevel clear Simbarati probably robo soku nga gotebere no monogili baba Gusii. Nagili baba Gusii ba gukwana talikero kya konoga. Akuchikonoge binde bingao. Aba Gusii ba gotana ki Ruto 1 term. Roma gotei Ruto 2 term. Aba Gusii ba te Dr. King Fred Matiang'i. Roma gotei ngana ro telne te Gusii. You know? Igo ngati no bosoku buli anyorte ngaya mbobengo kora. Na kia kireta actually. Gusii yonsi pi kiro monda gotei Dr. King Fred Matiang'i. No bosoku sana a leader of a caliber of Simbarati. Komoka gotei banga ngati atora chuko kamatu kama manyinga. Konya nkyuta iko kamera Matiang'i ata yo Kenya. That is what you are asking here. But anyway, nevertheless, ingi Simbarati ya kirete. E ground. Simbarati yo landlinga e ground kia Gusii ikia goteba 1 term. Nenda Matiang'i agochi no ya koraki. No kiro monda banda kwenda. Ladies and gentlemen, tiambata vinga Simbarati na organize the function yo DM in Kisii. A function you to make matters more worse. You organize it the same day Dr. King Fred Matiang'i at the Jubilee NDC. At the Jubilee NDC. Ako ewe kiama Simbarati na Roma organize kiama kia Gusii. No bosoku sana. Lakini ngakijua alikuwa tema corona ki na ere Gusii Matiang'i. Aba Gusii bakanga konde stadium ikabidi antu barubogere Homa Bay, Kisumu, Migori kucha kwatende stadium baichoro. Paki mbarambambe kucha kwatera obataibuye bichuri bakiritikire. Akogera mame itiki churi nyingi. Sagira wita te yaba abangina kurago. Alafu yaba kunyolekana ngabangina mbayo. Stadium elja ete Simbarati bosoku ngabantu baichirosi pi babekete chitisha chicho DM nechikobi igo bakanire wiki stadium first of all. Second of all, geroje sagira ko batebitebanga biye bichuri abangina iriata mbali ko iriata igo crowd kira bosi pi mbali ba Gusii egama konyalikana Simbarati ya ability baaje ko tenga ega bantu mbaigwetikito sagira ko agoteba embaramba mbagakore byuni kuchiya ko batebikora iga mbaigweti. A function ya to Simbarati was so kusan. Akamanyanga Gusii yonsi pi yatebire 1 term. Now the 6th is Dr. King Fred Matiang'i. Egama konyalikana na era biko monyena gatebu intelligence na Gusii it's a no go zone. Touch the function ya bento kwate. Paka saa 5 Raila bento week. Akamago cancel sabali ya suddenly. Kumaanisha it was not okay for him. Ige function linja gade Simbarati akakira. That's the first reason. Second of all, Nick. Una nata ya manobo soku. Simbarati achole tu abo monogeli bwamba Gusii. Lakini bono aba Gusii bakwa nike ero kwa nike. No way. I think also leaders ba Gusii abange play a big role. GMCA elected leaders most people DM watatiga actually watatigere mbaji the stadium. Korokinga tigo nyalikana everyone else is wrong na if you could right. It's not possible. So that is also one of the reasons as to why Simbarati ability a calm down at the Ganamanga Mang. Like it and Simbarati Moganora. Back in the year 2023, Raila Molo Ding and Ababu Simbarati Barangita Mandamano, Halinga Gusii, Nairobi, Kenya, imagine into about the various areas to about Mandamanaling. In Maseno University, Omanana rolling etadia, a camera. Nimo maite cause ba mete kiroka galika. Mungwano yuo arase tulisazi omotobo no sege kuba. Ege kuba. Amandamano tigana ya jenzi ali amatangani. Amatanga yu Simbarati na chite mpako bagatuto mwana yu. Kurukisi mpaka Nyamira kwa gana matanga kwa mwana yu rasetu arase to mandamano yu DM. Governor ya Kisumu Anyang'i Nyong'o na chita matanga yu. Tiambati umagano imwiwe. Simbarati achieta matanga yu asenge nchumo ntomo Gusii okoreki orasiru risasi. Umwana we sukuru watabange school fees yakini iwe. Obo kimbe sukuru bwa kongire agakulisa sege kuba igoro agakwa.
So Simbarati na what the reason at that time choko geanda matanga na kwa Ruto one time. Ruto must go. Chinga kichiri yange Ruto must go. Boniga Simbarati out there two time. Simbarati nte ngo nyuliga. Umano le resto mugusi taraboka. Abebuli baye mpaka boniga ngora baga sign. Ebintu nebi nabiko pool. Evijana abagaka bagusi kwa tabanga Dr. Kengo Fred Matiang'i nere the 6th. Tu chama buna bagusi tutware lyogi. Matanga ino inya libotajete. Umano yara se tumaseno Kisumu. Kera arasi tu acha usi tu kalete roke tondo usibo katindeka. It was a very painful moment. Waziro mwana buno agency. Ebinte bina biko kera mna bagusinto tualera. Twate banga na intubono dia tutuale umuntu ito akoraki uturwanire yorale. Ekina kiako kera toko tena ki abagusi gwe kabakwane language ya yemo. In a nutshell, Simbarati wona indawende komanyaniki. Just like any other tribe, abagusi ntuntu omiete under this regime. Ikatobe tutabeke mine. Nabira abenga mwiri yokotasirete. Akinye kiruko ebeka se kikoro tukyo musubati oyo sireti omwana kusumuka ako yo sireti akamurakaye. Nabuku manyanga, it is really a painful story to tell. That is why I've never kusi tokate bana ki paka to chamo. Tuchakero. Ebe toko so kujira Matiang'i. Nero gotongoza. Ikine kintu kia muhimu sana. Iko nalgo sababa kusimwenzi simole. Walimo kumera Simbarati. Mutabi ngateko babija. Kera toko soki mugusu itate nene. Ngaba kusia banyene viongozi bina Simbarati okutabera no munogeri nanga nabo bakumuita. Teko babija. Ngote binde butambeka. It will take us ages kutwara mundu bina Matiang'i nenda. Oikire kiwango kiliara bonika kero mundu akumukwana Kenya ngima. It will take ages. Taraisi kuikas tule bodi kunyora Matiang'i. It is not easy. Korosi kiongozi to that caliber. Uhuru Kenyatta amubu ikirugo amukini mpaka mubeke atenetichi cabinet. Ange deputy president mpaka mubeke interior. Machaguo yoewe miaka evire agakusiko. Migosi kasi amusi nyire nere probably kwa kwalisiko. So ebintu mbiribia. Korosi kiongozi of that caliber taraisi uwanjira on the entire country. Nendo mungaini. Talivia. Kirango karazanguli Matiang'i, kirango mategera kukwana. Njoma ite na amororire na amwigule kukwana. Face to face, one on one. Is very humble, first of all, but tough-minded, very intelligent, nenda very calm. Tawo bwedi kende. Konyole kiongozi mna kelia. Kitali kwa kerumatiri tiri, taliraisi.